washilizi wanzani kaonga mjoko dunge matangazo ya Heda la Tropic FM. To sana salamu za hanyu za rehma za Mwenyezi Mungu na zimendeleni. Usikwale wenu mfumne tarehe 20 tarehe mongomiraru ya juin mwahaziwi zidi na 26 ikao ngarjo huomba Mwenyezi Mungu nezedua ike si andu ikao ngarjiunda omanga kususa Faransa ejua kali kalikuli kao de arema Mwenyezi Mungu arehifadhi biidhnillahi dezedua ikao ngari mtahawoni kuzijo huja zijo kasirini kuzijo tata ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao haruma ya 3e arrondissement ya Marseille asihazi hauhusi shiwari ya wadile lazima rimikenize haki za kibinadamu kamdogeshwa bashimu na mine sitinku ya barza Komoro sitinku ya barza Komoro chaîne libre de Komoro sauti ya Komoro Komoro info haini sitibo Komoro ya bazima nuwa Komoro ikawa utambaze matangazo ya Daula Tropic FM bazima ne shwaba hasha le grand notable Abdallah Ali Najim Lyon Singan grand notable Ali Mbaye Bordeaux Singan grand notable Abdullah Maesha Marseille Singan grand notable Souleri Saint-Ferrol Unkazi Marseille grand notable Touré Moroni Marseille Mama Ilma Paritena Madaswali Paris Madame Docteur Dada Marseille Emandishi Jimla Wahili la Tropic FM la station du soleil Badrou Rimabienuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gasina madanzima banu honra madam mbili na demada ya hemtukuf directeur wa Comore Telecom Dr Remy Rionise Houraji ne technique ya hemtukuf mudiru jimla wa hele kampuni la habari za mawasiliano la Comore son excellence Dr Remy ewa imru hindi engu fanyo hazi hindi ni rangu ya njia haruma le shirka la Comore Telecom rionese izo ikawa izo sisi Tropic FM ri aminu nana wa Comore wajo uzamba nana e personnel ane katamba de personnel warumishi yao haruma leda holinu nane daula ikao hanikiwa ze dhamana zinu yaendese ya Comore Telecom nade mtukufu Dr Remy gamina uyakini watukufu wanzani ka le shirka la Comore Telecom leo libahatisha leo lihundana na utukufu haukali hundu wo wenyi ani Dr Remy wando wenyi le shirka la Comore Telecom sino kado wenyi ukamrumishi ya rumishi hamaha hasomo izo ikawa izo yanikiwa ne daula baadhi ya wakomori wenji wafanya concours ikawa daula ilanse Remy hahundi ya ukaya yede mbikao hamerite harumo kumena waili wakaufanya ze concours ili ya jusele kampuni linu ya lonese hadaraja nguzifanya tosa na salam doza hanyu na udo vulia bonsi Isanaim Juma Khairi Marseille tosa na salam mwana msangu fati yakimu commerçant mu ikao mwana msinga ni uhiyabanu ngamuhtose na ubushura khairi na salama garjo wasili ho makazini biidhnillah na udovulia bonse bakati yangu ndudi nione se watukufu wanzani Remy Dr Remy mheshimiwa Dr Remy
ewe yarenga le shirika la Comor Telecom yengi elipwangao haulireje dingoni le shirika lipwangao Bitsina ubabata Bitsina ulata wakati na mwone mawasiliano ikawa do yaliyo Komore makatianu baadhi ya uka sisi wa Komoro rijohanza baje mashirika menshi yafanye concurrence baina ya hatu ne Comor Telecom baja telma ngarlida wa mashirika ya saya ama SFR Bouygues Telecom ekamwa benze shale shirika linu le shirika la Comor Telecom linu lazimuri libahare linu lazimuri lizonese linu lazimuri linike picha ukalinu ngamonao le zina la halo le shirika la Comor Telecom abakarna ujo lilashe fatuze leobo la Parisa ye mwinyi mwana mkomori technicien ikao ngujuso le shirika la Comor Telecom mwonoka gasi takriban miezi miraro banu hafanya ziara mwali Nzwani bangi ya Komoro mwajo ujuzisa sibuzi wakati ya kredinge ndao Komoro wajojo uzamba Komoro gajojo uzamba sisi minu hunda mi wakati nimeni banu titini mrumsha hangu kredi singani sitina Hassan mama Kaila ya 10 giga kabajabira 1 heure de temps anipara na biokaya basaba rengwa 2 giga yoyo kiri abo si ujo woni saka ezabari ezinu nyeshuru za kweli iyo nyinji 2 giga za rengwa shanga mina uyakini Ibrahim Askalan tosana salam gamina uyakini ukaya kena uzia ke wa Komoro kwa ujua haurafanya za reclamation za hatu usonima le shirika la Comor Telecom she efaz le shirika lino la wasili le shirika ngalendeleao na le shirika wido mzaze wa he daula na udovuli ya bonti na uvulie bonti tosa na salam katamba ele shirika la Comor Telecom wido mzaze wa he daula gamjumabiani ya tafsir lindele shirika ikao ye daula yohurudia yabo pia ikatambe daula ngerudia yabo pia hiri de ziharama zirumilwao harume daula bayi mingoni mema shirika mahu ikao yohurengwa mali yarumishiha haruma daula antwa baba hainu leo le 30 Oshao gabo fête de l'indépendance gamina uyakini jomkine ke mana krediyo irengwao daula ngwanzo benefisa ukamsidiwa ze ukaya daula bakaanza wali kuwale daula bakaanza ike wowo watsikoze wakomori wahara juzi pando hele gash shaho honesa ze kalite gardozo ni sabanu sharudi rijadidise rilinike jirma risaidie le shirika la hatu la Comor la Comor Telecom la Comor njabatel marimreti shawoti sawa na Comor Telecom hata tosa na salam sibahi tena le shirika la Comor Telecom la hatu leoli helele ya dhamana ikao ngena ze kapasite ngena ze kalite ngena tout zahonde sale shirika litilale ili wa Komori wa hunde mawasiliano ani yenda mno connexion kitsuta wa Komori makatian Comor Telecom hasibabu leze juhudi za Mungu ne directeur general ikao
ngasi na uyakini ukayahonikiwa ze dhamana zinu ne daula hasomo Dr. Remy simba mzaha ngamjojwa hufanya ze investigation muzise eko eli Dr. Remy woyi manadamu hinri haruma la shirika la Comor Telecom hamerite tene raisu ya daula kajaveni humika le shirika linu yadi tarajam yaonise zetala nano warumishi wa Comor Telecom ngao makini ngao nao zihazi ikado zifanya zenga ayo ikado zapulo haruma yensi maudu ekasha njewabo nga eujoja yabo gujo wasili daraja ikamgwa benze shaleo kajaruma mru au kaya haniko wenyi le shirka mateknisye wa Comor Telecom ngamdego dakika 10 haruma omva wa Comor Telecom nrajise nonise ukaya shamru atel bawago jojo handazao na bonga kubali uze concurrence eshelea ba rangu telma hajanga bo concurrence sitima egoiste Tropic FM indemana robo mwambiani ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tataya studio kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asi haziha uhusi shiwari hauhadile la dhumuri mikenize haki za kibinadamu ye mogoist yinu ngebidi uritowe mana risujara biloka ngeko eka Comor Telecom ngorendo na irochoda za anja zangu lazima ndati towe example ya hangu na itwaba usome mrumshangu mamakai na mtinia ze 10 giga da 1 heure de temps harengewa 2 giga sheze kweli za utahari taratibishane rionisane ukaya mashirika ya mawasiliano yaliyo Komori wao wamekangwa wandoje investise wahundwe esa hatu zemaliza hatu warwawe wende zao na par contre Comor Telecom lino shirika la hatu hubuwa matso hatu lilihundu ilo la hatu lilona wana wa Komori warumishi hao yabo waliboze nezemaliza wa Comor ma technicien local tisawa na SFR Bouygues Telecom kadha wa kadha na Faransa rilio banu ngabo Simacom ngabo Lika Mobile ngabo SFR ngabo NJ ngabo tout ma operateur wango jojo nja Komori yili rikina concurrence shale shirika la Comor Telecom na rilibahare rilishangirie rilonese jirma ukallo lola hatu tosa na salam lola hatu kililo hakabo akanilo haroha vaja fakhamat الرئيس colonel Azal Asman ngujoroha bajenroaji bakadirecteur yabo vaja wandoaji shaleo le shirika la Comor Telecom gilona ya suraya la shirka zihisa gilona shirka ukali parisa emini li parisa owenyi li parisa e directeur ya lavimu ya endese le shirka linu nguzifanyo nari tawasali na Mungu rimike wakati bale shirka kanahuru rabi idhnillah nanu warumishi walo yabo na mtoweze grif za hanyo hau sahanjema msaidie hau kama hala furaha tangu wakati Dr. Remy yani kiozi dhamana za Comor Telecom son excellence العلامة أستاذ محمد النوردين فندوات كانوا جمرو باري نبار مال جيكو لمبني مصطفى أبو بكر وهي بانغاري بشراو خيرنا سلاما أمان رتلاتي بخت رتلاتي ما وصلنا يعطي عن نرانغالية كونكسيون جيما يلونا Comor Telecom narangalie rango wakati mheshimiwa woya haja izo hazi kaundi izo yafanya nezengao ya pua rilona uaminifu zahe le shirika la Comor Telecom biidhnillah ngal johendelea liwasili e baada kadora nzorende
nana izoranda usi wa Komoro connexion hatu isiuhe connexion hatu ido le shirka linu dilone jirma nana yamlikangule deso ngasina uaminifu rikandari mbuhulieni hauraji wakati mwingi si umwambiani Remi wei manadamu hindi Dr Remi wei manadamu hindi wei technicien c'est un technicien Dr Remi ngoni mwana wa Komoro walona ze doctorat haruma communication na honi kwa le shirika lokabaja kambabatu biidhnillah zi dakika 10 za hatu nile shirika la Comoro Telecom riomba ngurili baharilie religiouse bali la hatu kaliti sawa ne mashirika wa jojabo wenzao hawarenga wazemali zatu wendo zao njaba kwa turumishia na wana wa Komori warumishia na wana wa Komori itelmangio yao yorumishia na wana wa Komori ngari shukuri yao nana warasaya shalinu mimbaladhina hadha khaswa hukalin la hatu tosa na salamu dozahan fundwatu mzuki wangu aliweda dada uhe abonga mhubushiro khair na salama Abdurazak Abdul Kader mwanama moronika ngojuro pari ngamu bushuro khairi na wakati mwema rawareze fami tendumshe biidhnillah rilawa ngarinjia wa haruma mfamrwaji wakomoro watukufu serikali ngajoko zingamanyiha serikali ya fakhamata rais Colonel Azali Asman ngijoko zingamanye makati yangu wajoji zingamanya hawa wanisoji zingamanya au ngajoko ani ngajoko zingamanye ya makalma mara tofauti inde maana kwa katika nsiban nyanza nionise difera ya hangu ya matangazo na makalma ya ujodunga banu ya kensi ya lole ya ani ya tarajamu wa hekalala ngabo ziko huja exactement zinji ngabo ziko huja kangabo ziko huja shawo wa Komoro wa konduga woho na ze mithali ze experience za hatu na ze investigation no utaalamu wa hatu Mungu yarikusudia rinikari amidio rishukuri yao hasibabu les anciennités za marongo haruma makalma banu riona anciennité ya makalma yedaula ya hatu gwajoko jizingamanya hauwa zingamanyiha hauwa hisa ngwawendo zingamanya muda mshashibanu bwa Komoro jomkini halega shila lipana naam la Tropique FM la station du soleil tamba jomkini halega shila liliye ngoni mwana mwikao warongozi wajuzi na mwambiani wamiroka na mwende mwajiprepare tena ba situation ya hedaula ngeruhusu zenyushuru za hele gashi ne esansi ne gazuali ngeruhusu rijeri ziheze abenge houtukifu wa wana wa Komoro wajimlisa wabatide namna inu ijomkiniha na sisi biidhnillah ngarongo zao mze serikali banu hukaya juziridhi mashababi waidi hasababu de yo kiraru dunia kasomba mize muridhi mashababi tena tosa na salam juziridhi mashababi waidi na wakoza hamasheshwa shanzwani sababu dezi msilauze bakar tutaridhi mashababi hasibabu deze haki za Komoro serikali ula hasara mana hindini ni gouvernement ya Colonel Azali Asmani msohurambia ukaya ngarendo rapuwe mishahara ya hatu mana hindini mlujuma hutwali msanana masiu na mjizingamanyo mwanzo mjizingamanye tena ya husule gashi na lomlipu wa betina kaba kager mlipu wa betina kaba kabaya batina kama mushakil wa Komoro warelo madumdum habawa ba sidena mnayo mana hindi mtsuri kubalia mtowambia wa Komoro ukaya ngarora kwe mishahara hatu ngaredo rasise mafura hatu ze endamnitera kahunra mkena mishahara basi nomregeze nukto hizo mzitia harume daula ilile shirika
la hidrokarbiri tenzalo shamtongo uzingara de giri la hemaranya wa Komorika lazima wasamwe zenye shuru zinu hauze faida za utunga sa daula hii mehindi mana hindi ni jemri yao la Tropique FM lazima rieshe zizani he adamu ni khishu yasitinku ya habari ya sauti ya Komori wahi ngari mtosaoni wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kinao kiiri daula ya hatu kinao kiiri serikali ya hatu mitukufu njimdo rambi ya ukaya gavo estimation ijob kini ahinri yemana mtso kubali yemishara ya pula hinri no wakomoro ngwamliba oni wakomoro ze voyage mroha wodwa mliba oni ze perdio mnzindo wodwa mliba oni ele oza bari. Le chef du gouvernement, son excellence, Mheshimiwa Nur El-Fatih, gari hushimu na uhubushura khair na salama na amani irudiru heshele zizika usalia mahamili kataba mahamili mezi kumena mfukari mbaki kamna ko pouvoir kitubidiri die mwana mkomor yare mayasi tena na udo vulia boti na uvulie bonti beka uvulia bojo ya otation ndio nyinji tosa na salam ngenyao banusi wangu ikanga towa na wasiliano yanu sisongo masafarini eshelea no anu safarini tulokarimu hapo mjini ugongo na undongo buko katsu bembea zinanda nga mbembeo ngarifanya ze investigation za atu ngasina ze imagine ya atu za musumbiani za atu ngasijiao hakasi tsondo masafarini ripoa maze kapitali kuza henti singani ila ni kapitali zila kapitali fatuze monali le sharmu mjamroni haruma miono ya wandu watukufu wakujua siasa na umurwa rawaishi lazima watu rutekeleza zinu haki ya kibinadamu kartujwa efetibiri e gouvernement joko heziwa e karemanima au gouvernement loljo heziwa sha e dawla ngwataliyu wa mdina dunia watwaliyu ile mjwao ninde mazoma na hatu sharjonzen sinu iki harma amani rijuanza riboyesha au salama rijuanza ze rankwini zinu zihise dingoi waliho mezimisha shida mbakishani daula hatu amini zinu ukaya na mle hasara nyinyi daula bai Komoro isede kadozinji harogo hamadei la douane surtout de mafran nitsojoweza wakati betina ukaba jirimkiswa na mangalera ngo wakati wa covid zimu za hata jusqu'à maintenant mkomorie tidaba shaye usalimu amri haukaye ustehi daula shanga mwana ukanga sina takriban mezi ya huwazabanu mkomori halamuha hambaka na ukiri tena abunge aborikandari wonese isharafa shahe daula rudiri wonese amani itawa harume daula rudiri wonese wa ukweli itawa harume daula rudiri mikeni le fumvula baki nanyi nyinyi daula mabakisha yezi ya fakhamata rais al-aqid kolonel Azali Asmani ukaya yezi ya honi sanga ndio ahise ketubili muhensi maramba ketubili muhensi maranga ya wanazija na tena wahusu greve yahuda yuka leo orambati de namna hiyo ri kanza rimpolezeni rudi reshelezizie ne makalma anu shumeji wangu mtukufu grand notable Abdallah Abdou Hassan yamba ikala wa yamba kali gashila gajo ya zila kweli Facebook FM zamba
surtout le mtukufu journaliste grand notable Abdallah Abdul Hassan, ni mheshimu shemeji wangu ekala wauzaba sila kweli. Abogar linda usamina watu ana American zare rionese ukaya rijue ihorendao amvurzo diver ni zio mpango wangu ukaya mitime zendola ta wakati harume mipango yinu mitime zendola ta wakati mwingi ya dawla ani kataba de dawla de gouvernement zevotizija ho raha kwa tujue kandida wajokombeha wa mwakili raha mwishi ajuzi Ahmad Ahmadi Bolero, son excellence ancien ministre, premier ministre, directeur de cabinet Armazezi Zavira, président par intérim Ahmad Ahmadi Bolero, ni mheshimu marajana wa shay'un ingoni mwana wanadamu walona za experience za harumentiyo mishezo ya wanisajana juzi daina ubeidi ajohanza yasuluhisheshe iswa shanzuani rangu hakika Mwenyezi Mungu nzwani makandida aini mndu kwanzo yake kandida na wao wao walio haruma daula ya fakhamat ar-rais colonel Azali Asmani ni mtukufu Azali Asmani ngena uwe ya mkao uwe ya mdhibiti huu yanzo ya mpresente wao kwa na humkiri dezila kuambia Nuru El Fatihu kaya wanu ulona wana wangu jo hutawa kwa na udunge amri emizirija oyo harume code electoral basi na udovulia bonsi uwenti twama ya haruma enti uwenti barna majaruma enti zemvu na zirohi makati zamba yangu wanzwani ngebidi wajisulihishe rangu ilangio na tafsiri tosa na salam au na uvulie bonti ani nzwani na udovulia bonti ekati mwambiani zinu ngamina ze preuve mimi amjo wona wanaomba bamzima mdazimzima ngojo fronte anati ali abo haruma ze voti zinu tosa na salam iyo nzwani ya salam nziro kapati bakanza bafanya negotiation adadani ani mndungu wanzo yake rais wa daula na hiyo haki ndio naona yeye daula ya colonel Azali Asmani kwa na wa hitlafiana ngojo hitlafiana wa hitlafianao haina mndungu tsamba dewani ngabo yekla ya hele ani ngabo yekla ya he daula ukaya sisiri johanza fulani de daula huyo le chef de l'état mheshimiwa Azali Asmani we wa hahera haka jamtoa ngamjua ukaya haini wakati mheshimiwa colonel Azali Asmani ya kohamba ukaya sabado hii ndoi wenji ya wabe hama deputy wenji amba sabado hii godo wakati mjo welewa mramuwe makalma ya hele daula Tropic FM ze investigations za hatu no utundi ko utunda daula inu ukangaramba ukweli na sika japaro bandabo bana mutlak kauzijua za juzi zila zabira ikoni Nuru El Fatihu ya para makadru wa SRC ikoni ya wambia makalima mararu bai arubia wambia haya basi kabatizo hamba tena na mjua mzijua kamjazijua noti mwambia la Tropic FM d'experience yangu samba apare na kadri ya homji mtukufu wa ikoni Jabal hawambia Karim Rambuani ariamini ukakartina wanu haukamono juzi ikoni boucle ibana pendant 2 semaines konike jabirlia engemka ufanya siasa engemka amba kweli katadonde namna ila na wao watukufu mashababi wa ikoni waume washe wakaudunga hizo wakomori wafanya haudai haukaga mjoka ula mjimboko zaho zinji za barini awele gashili heya yabo etc wadungu awambia katika hanzeni mwambieni banu de namna yinu jao comme ça face en face
karisar rambo alijua zendo kwa ndizo mfanyao na nyinga mjo ulibe magari yala na mjue mwanzanyu kabati sasa kabati ya babe haute to sana salam simwambia zo ni bana simwambia zo ni bana juzi gara fala ibidi rudona mushiana parce que zila rakaudo mwambia nuru elfatu ngurambuo katendelwa ni wandu ikaora raha siasa kwa tujua wale jeshi la Komoro hatuwarongolea we daula bana hatuwarongolea we ye parti serse izoalewa de jeshi lo izoalewa de jeshi la Komoro kamima na wa serse je dis ce que je vous voulez ngam sabota ni mrona tsao ngamwabo zengona ba shalo jeshi lo la Komoro shalo jeshi lo gamjo hisa eziyenge jo hisa muda lahda bana garjo konana face en face kama wabenzi kunoka na hizi maudu sai msombao au directeur wao au manzano kanoka na hizi sai ijo kinani kinaizi bangu mimi kutupoleza wavulia bonsi wachadombe je kiunyanya shango ngwa salere ngwa salere udendelea fanya chantage na menace na baringa onaizi bari zingio mahala haube baringa bo muwajeshi uwo maudu kanoka muwajeshi uwo maudu nge chef maintenant ni maudu kanoka jeshi maudu o washangazao makati yangu wajou kama kwa nao kama zefu o warumao makati yanu wajou waruma ngabo watuka ujo ka 2029 mujo uja walio harmezi hiyo ya Colonel Azali Assoumani si hularia ngabo wandu Afrika 2029 kana uja ani ngwaonao mavara ngamonao heli wabwe emio ya wabaha ngo uchao 2029 wari holo timwambia nukaya makati yanu daula ngwa prepareo et code électoral 2026 on est fin 2026 2027 madabai vukobobira kabati bobira na bongo tuisha wakomori banu wajizisao ekweli daula ninge joro ngejoroha ijoroha zabaki preparation za vote njema zabaki preparation vote rahafu zabaki preparation aminifu endo bijo korume daula yinu amerikani kwe daula ijao yinu ili haubaya mabanguzi ili haunganya nezenongo njema ika Colonel Azali Assoumani azifanya bas zudista wao yudi lazima si wanore yao banu ridwan kadreana shati wana wazibutala wewe ukabala ufanaja no zila sazibiri hatowalio banu abahainu warende zitendo ziziro ngwa wanasema wazifanya ngwa wanazinziro wafanya warenda ensinai na bongo banu mahaminji judi lazima ridwan kadreana na udovulia bonsi watukufu wanzani 2006 mheshimiwa Azali Assoumani akafanya passation de service na yena son excellence Ahmed Abdallah Muhammad Asambi ngabo wandu ikao kwa jaka hanza Colonel Azali Assoumani ya receive watokanza continue ngwa harume daula ino makati yangu mitidola wa hamadu wadogo ula baba sambanga bo wandu ikao wa dungana na Colonel Azali Assoumani mheshimiwa wakati akafanya passation de service 2006 daina mheshimiwa fakhamat ar-rais sabiq Ahmed Abdallah Muhammad Sambe mungajohum toe malali makati yanu mesiha ya haije ekamgwa benze gari tawasaliu bana besi namba uhara ngabo wandu walio yabo watuka hanza Colonel Azali Assoumani yakubali ya receive ata afanye passation watokanza wendelee baingo uharume daula ino abahainu ngwafi angalia ngwao jao abantu 2029 fasa haja ngamjo utira mwazi harumaze mboza hanyu jao shakamnao kama waziri kamnao kama directeur ngabajo daula nyirwa jao ngabajo daula nyirwa jao itwar hanyu makarhan bi idhnillah na sigare utawasali ubo Mwenyezi Mungu emalakao wewe de wari hansi banu wewe de jokorone ngelera wanzao usiku wanzao neke likena muo bi idhnillah jerone daula inu e badili
wakenje daula njema ijo hunganya neze njema zafanyiwa zembiwa zire mbali izo warenda ensi mijuhe ipengao kama mbushiriyo ni khairi na salama na amani na lienshi le shirika la Comores Telecom la rengwa ni mwana nyasi Dr. Remy mtukufu mwana ya meritani kwa le shirika linu zengao neze hazi pandwa maana ikao hazi tanziani ngazifanyuao lode le shirika la hatu yode madari hansibanu tikazan tekeleze wajibu yinu ukanari sisindrimie le shirika linu mbuya litukuze yalinike suraya liyeshi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.